Okay. Ama-idols nani kubo yakhona ama-idols mina ama-idols asambe yini-ke milwana ama-idols anengubo mina nginengubo yama-idols angisho nengubo ama-idols ahlalaphi awuphetha akekho umuntu ongawazi wonke umuntu la emhlabeni wazi ama-idols uhlalaphi hawu kwahlola okay uthe wonke umuntu uyayazi ehlalaphi wonke umuntu uyawazi awakephi isibongo wena nje mabheka ukhona kodwa usanyawazi nyawazi awakephi isibongo okay naku kunokhona waphi Market Jackson isibongo Jackson wena phela ekhaya yazini uyishisa lengubo ngoba ama-idols anasibongo ishisa yindaba yakho doti baziluthi simvuye ngakho lokho ngibona ama-idols lokho qamba hamba bene usalale phone bafo ayasima kwakho musibaro wakho manje utsalale phone hayibo mana sibani ufunani ebusuku kanje lana asabenza nyonyoni sibaro ungabohambe kusuku nami kanjani la soseyikhali ikhazami manje iyakwazi usisami lokho utheni ubamba inkunzi bamba mina inkunzi mana wena sibaro buyaphi na khona umuntu ebengihamba naye usuhamba wedwana uyaphi na phela fethu umuntu ngihlukane naye la lokho engiphiki lokho ethi ama-idols anengubo bungayinganeni lasekhaya hayi fethu bengiyakuyona nti ikuphi inkinga fethu ini etsalale phone nyonyoni ngithola wabo ngomtshela umama uthi uhlwane nosizami imali silungisela yabona uma wakho wayengangithanda amgwazi isimo wangithanda usesi wakho wayengafuni ukungiqoma ngamgwazi uphozo wangiqoma nawe-ke ukugwazi yesibhedlela bari qonda ukuthi awunandaba nami wena mina anginendaba nawe mina anginendaba nje nawe khandale nje kodwa sibari mina ngeke qari njalo ngimtshela umama Best present,